Ćao ljudi, danas ćemo pokazati kako da vidite koliko vam je internet brz. Primjer, uđite na internet i kucate s. Ovaj link ćete imati u deskripciji. To je ovako. Sad idete begin test. Ako me je baš ovih dana loš internet. Sad, vidite, kod mene vidite. Od 4 do 5. Sad dok se uvijek čita. To je download speed. Ako nešto skidate, to je brzina. Ako skidate neki film, skidate 3,63 MB po sekundi. A upload speed je brzina, ne znam sad čega, ne vezim, možda vi znate, ja ne znam. To je to. Vidite. Dobro, to je to bilo za ovaj tutorial, ostavite like i sub.